Lil-qalma Renate Helga, Ġermaniża ta' 76 sena, Malta toġobha ħafna. Ilha għal dawn l-aħħar snin tgħix Malta kważi s-sena kollha. Imma episodju li ġara ftit tal-jiem ilu ġara tikkonsidra li minflok tmur tgħix sqallija. Iltqajna magħha u emozzjonata qaltilna kif ċaħħduha milli titla fuq tal-linja li kienet tirkeb kuljum biex tqatta' l-ġurnata ddur Malta u tgawdi l-ħajja tagħha bħala persuna rtirata. We came to the terminal and then you say again, you have to get off here. I say, no, I go to Slima with you. No. I say, I call the police. Yeah, we call the police. They called the police and they came over to the terminal and they're talking in Maltese. I cannot understand, you know. And then the young man, this young policeman say, no, you have to get off the bus. You cannot go on the bus no more from this day on. Tkeċċiet minn fuq tal-linja u saħansitra seħħu lill-pulizija għaliex kienet qiegħda bil-qiegħda fuq wheelchair u kellha terġa' lura sad-dar timbotta l-wheelchair li kienet spiċċat l-batterija. Konsegwenza ta' dan l-għadam l-ġurnata fis-sodda. When I came back from Aura last Tuesday, I had to go back because they don't take me back to St. Paul's-Pay. So I come by the Hotel Gilroux. And then the battery was empty and I fill it up every day there. And I have to push it all the way up here. Till here I had to go up. It takes me 25 minutes. Alma spjegat li ma tużax dan il-wheelchair tal-elettriku għaliex għażżiena imma li għandha problemi ta' saħħa u ma tistax tiġi operata. It-tabib tagħha kien ixxukkjat meta ra l-X-rays. Kontrarju għal snin oħra, Alma ħalset biss il-kera tal-appartament tagħha għal 6 xhur u qed tikkunsidra jekk tirritornax Malta jew tmur tgħix fi sqallija minflok. Spjegat li qed tagħmel dan kontra qalba għax lil Malta tħobba, tħobb tqatta s-sajf fil-baħar tagħna taħt ix-xemx. I don't think this is right. This is against my rights to live, you know. That's no life for me now in Malta. Look, I sit here on my table and look out there. Is that my life now, the rest of my life? Għal-Alma din l-ewwel darba li ma tistax tistenna li jsir iż-żmien biex fil-jiem li ġejjin tħalli Malta u tmur lura l-Ġermanja għal ftit ġimgħat. Hemm imistennija tirrakkonta wkoll din l-istorja lil mezzi tax-xandir lokali. Tgħid li tixtieq tmur sa għawdex għal darba oħra post li tant joġobha. Imma minkejja li bil-wheelchair titla fuq ajruplan, il-vapur jew saħansitra fuq xi dajsa tinsab irrabjata u mdejqa li ċaħħduha mid-dritt li ddur Malta b'tal-linja.